Yo, namire bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Good afternoon, Bukmak. Ka 13th of December. Ka news update Covid-19 bu. Pulu na kun wal marangal 17 Yolngu nguning wal na kun maram Covid-19 ready. Ngunal gattaran is ngur. Ka darwa na kun ga Yolngu maram Covid-19 ready ngunili. Ka walya ka government na kun guyang reading ngay kadwali marichi bijan traveling around nguna gattaran guru. Kanjari ngay ka marichi pijan. Ga which means walal to nawi nakun government to maram bulu yul ngunywalan. Yul malayul ngunakun ga nawi ridiktun in the next nakun coming days. Sepalanya. Kawal ja government tun parpurin bijan walwangang unal gattaran binjari ka rock hole. Tiang bala exposure sites na. Mayalink ngay ngunin nakon Yolngu balay mariki wangalil mala. Within last 2 weeks, being 29th November karalin, walto marichi ka COVID test maram. Ka kanjari walto maramain duali test ja within 3 days, nakon dual next 3 days. Ka exposure site ja wanga ngunin nakon Yolngu ngunin uli kariri COVID-19 nakon ngayatam ka ngunin malangay area visiting ngunin wal nguli lakram exposure site na. Ka if uripo Yolngu nakon ngunin visit mala wanga same time wal to marichi ka nawin COVID test na maram. Walal nguli bay na nawi marang riri nakon COVID-19 ngunili area ngor. That's why ngay nguni very nakon important mara na COVID test ko if ni marichi ka visiting Catherine Binjari Rock Hole within last 2 weeks. Ka bijan ngay kapman wang nguni bookmark to bookmark yul ka ngunili nina tuali mala places ngor wal to wearing ka mask nguni wal to kanartam walang wanga tual mala yaku wanga kam kataran Tennant Creek Parunga Beswick Pula Daguragu Pigeonhole Kalkarinji Layumanu ka homelands na malangon ni surrounding homelands. Walal tu government tu bungkong lakarang na purunggoy na na purto goliyor wearing or mask or nakon na purto wangan ganar tolki. Beswick jang una diangun bala lockout ngura, which means Yolngu malangon ni vaccinated puya ngunin numatukanin na ganumol yan. Kangun ni Yolngu ngay Beswick ngur jakjin merio unvaccinated bukut yulngi ninindaradan wanga ngura. Ga vaccinated to ka bukmak to Yolngu ngunili Beswick wearing the mask if tu wangan ganartam. Tuali bili tukkar ja limurung limurtukan akun ja kalimurung goy limuru kurotomuri limurung ka community tual kam marang COVID-19 vaccine nga if nika da kay nga namirin ito ririktun marichi ka COVID test marang pukutyul ngi bulo news update listening gi Yolngu Radio ngor kabalanya. Yo, thank you numalango. Buturik yun daw, tambal Yolngu Radio li.